chinzi ikomeye narababwiye ngo it doesn't matter we are going to win it tugiye gutsindira kino gikombe Club World Cup Champions iyo ngiyi ikaba ari the Blues ikipe imwe rudende kwisi imwe gusa rudende kwisi ifite icyo bazabita Champions League zibiri ifite icyo bazabita Europa League zibiri ifite icyo bazabita Conference League imwe uyu munsi rero ikaba yongeye yanditse andi amateka ya danger amateka akomeye tugafata icyo bazabita Club World Cup tukazikubita umufurizo tukazimanuka tutazibabarira igikombe tukaba tutimanukanye Stamford Bridge turabami we are the kings of Europe ntabwo ikiri Europe gusa kings of the world Chelsea FC we are the kings of the world nawe PSG turarengeza tuzunguze duterere hejuru bite hasi ikipe tuyishwanya gusa ibyo narabibabwiye ubundi yacu ubunyana no mwamaze kubibona next season none nta gushidikanya gwari ni ukurengeza nta nimwe tubabarira tutitaye no kuburemeri tutitaye no gukomera zikomeye tutitaye no kubatoza abantu turengeze tuzunguze duterere hejuru bite hasi ikipe ishwanya gusa iyo bayita Chelsea FC ikipe imwe rudende yanditse amateka yo gutwara igikombe byose ikipe zikinira it's us the Blues it's us ni twebwe it's us kandi no suko bitwara gusa iki gikombe se ngo twagitwaye gusa suko ngo twagitwaye gusa no it's not about to win it twagitwaye dukinye n'ikipe bazabita Paris Saint-Germain ikipe bazabita PSG iyo niyo kipe twakinye iyi PSG niyo kipe yakubise Champions League ikipe irazimanuka muri Champions League ikubita amakipe yose za ikipe ya Paris Saint-Germain ari umuvandimwe ufana Chelsea yambwiye ngo nimurajya muvuga Chelsea ngo mujye mwongeraho ngo ni ikipe yerekana ko nta ikipe idatsindwa cyakoze ngo niyo kipe ngo izi kwerekana ko nta kipe mu mupira w'amaguru idatsindwa ngo hari igihe ngo yigeze kuza ngo ari Bayern ngo bigaragara ko gutsinda Bayern bigoye cyane Emily Duse ngo none hariko kandi no ku kibuga cya Bayern byari bigoye gusa icyo gihe byari bigoye kwitsindira aho bitari Allianz Arena ngo ifite Arjen Robben ifite Frank Ribery ifite abo bitwa Philippe Lam ifite abo bitwa Bastian Schweinsteiger n'abandi arida nangeri icyo gihe kandi bakakubwira bateregatira gari ya Chelsea nta nubwo ari komeye kurenza yari yatsinzwe 2008 tiri yari inoroshye cyane atari ko kubera ko ari Chelsea byaroroshye imbere ya Bayern irabikora uburyo yari itoje uri kubyo ari umutozo uri kuri bande tour ihengamye nuko ndamubwira ntariko ibyo ndumva mbyibuka arambwira tuareka ngukomereze arambwira ati City yigeze kubaho ari ikipe imeze nk'inyamaswa ushaka no kuca mugari uvuga ngo ingizicwa nande Chelsea irayikubita final ngo bahura kuri final ya Champions League ngo harimo n'abafana ba Chelsea badashaka kureba iyo match bavuga ati Guardiola umupira arawunyuza hasi afite abana ngo niyo match yabayeho yoroshye mu mateka ya Chelsea gutwara Champions League ya kabiri ngo niyo match yabayeho yoroshye kimwe kubusa mu mateka ya Chelsea rwose assist ya Mount araza kugira yagera ku cya gikombe cy'isi cy'amakrebe aranambwira ati nge kinatangira nene nakoze tatuwaje mvuga ko iki gikombe Chelsea izagitwara ndamwana ariko ariko yaba ari umuhanuzi nanone attention ndamwana uyu muntu ariko ashaka kubafana Chelsea byanyabyo turaza kubiganiraho rero yabanje kwibutsa ngo ugende gake yambwira ati gende gake untega amatwi nanjye ndayabangaritse arambwira bimwe nkajya numva arimo amavuga ukuri ibindi yarano yagiraga nyina kanancabiranya ariko ibintu byinshi yagiye avuga ajya pa fact zumvikana nasira ikipe idatsindwa mu mupira w'amaguru nta n'ibitsinze Real Madrid umuba wabyo urumva igakubita Arsenal umuba wabyo igakubita Liverpool iyisanze Anfield cyabaye ryari muri Champions League Irishase Liverpool se no Paris Saint-Germain no monzanire kwa byo uri PSG nyine ndashaka uko zitondekanye ese ntiyabiriye Liverpool ndashaka uko zitondekanye neza